Hanyuma rero turagarutse mu makuru yacu ya kabiri, amakuru agezweho ni breaking news gusa zinzanye ngiye kubabwira uko byifashe hano kuri buno butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. M23 iri kurwana na FARDC ndetse n'ingabo z'u Burundi hano muri Katogota. Ibintu byabaye bibi cyane, ngiye kubahereza amakuru mutari mwakumva ahandi, ariko kandi ngiye kubabwira ko nyuma y'inama yabaye hano mu mujyi wa Goma, ndagira ngo ni ku munsi w'ejo tariki ya 20 z'uku kwezi kwa karindwi turimo. Kuri uyu munsi nyine turi ku itariki 21, ngira ngo birumvikana z'ukwezi kwa karindwi n'ubundi umwaka ni 2025. Tugarutse mu makuru akomeye cyane anzanye, ni iminota mike cyane ugiye kumva byinshi bigiye bitandukanye bijyanye n'urugamba ruri kubera hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. M23 mu buryo bukomeye cyane iri guhangana hano muri Gatogota. Ngiye no kwinjira amakuru tayari, nta mpamvu yo kuvuga byinshi, munyemerere amakuru mitena nayatangira babwire uko byifashe kugira mugende musobanukirwa. Gira ngo abo twagiye tubana neza mu makuru yagiye atambuka mu gihe yagiye atambuka twakoze mu kiganiro cya mu gitondo, twababwiye uko byari byifashe ku rugamba, ariko dusa nkaho tubabwira ibyaraye bibaye bitewe n'impamvu yuko tuba tutarabona report y'amakuru ya mu gitondo mashyashya abagezweho y'imirwano. Hanyuma rero nkanjye kabisa nk'umuntu wabigize umwuga kubakurikiranira iby'uru rugamba, namaze kuba ntegura neza cyane aho imirwano iri kugenda ibera, aho rero bano basore ba M23 bari kugenda barwana. Abantu bita ababembe, aba bazarendo mu bwoko bw'ababembe, abangaba abanyindu ndetse n'abangaba bo mu bwoko bw'abafurero tayari batangiye kwataka abo mu bwoko bw'abanyamurenge. Nyaboneka ibintu ntago byoroshye. Hanyuma nge operation bazane yakozwe ni y'ingabo z'u Burundi zagerageje gushyira umugambi wabo mu bikorwa nk'uko bari bamaze igihe babiplanninga. Gahunda yo kuvuga ngo bagiye gutsinda M23 iyo ndayigarukaho mu nyuma, ariko ndabanza mpere kuri iki kintu, namwe mumbwire muri comment, mwebwe turi kumwe mumbwire uko muri kugenda bitewe buri hari ukuntu wenda uba wakurikiranye amakuru bitandukanye nuko nayakurikiye, cyangwa se umuvandimwe wayaguhaye nanjye wayampa ugasanga hari ukuntu banyuranyije mu kuntu, ariko nubundi bigasa nkaho hari ahantu bihuriye cyangwa bise bigasa nkaho ari bimwe. Amakuru rero namaze kuba mpabwa n'intasi zacu zerere hari yangira ngo abeshi muri mwe murabizi yuko hari ukuntu tuba tunavugana n'abantu bari imbere ku mirongo y'urugamba, bambwiye neza yuko ingabo z'u Burundi zimaze imisi zigira zihungabanya umutekano w'abaturage babarizwa hano muri kino gice n'ubundi cyano muri hano muri bino bice, aho bari kurwanira na twirwaneho bya Rurambo hanga mu duce tugiye dutandukanye. Nyine ngiye kugenda mbasobanurira akantu ku kandi kukuntu bigiye byifashe hano mu Rurambo. Rero ingabo z'u Burundi zimaze imisi zizamuka, yo zaranyuze hano muri Kaziba zikazamuka zikerekeza muri za Rurambo, hari hafi no muri za Mikenke, ego aho rero bagiye bashyira igisirikare kinini cyane cy'ingabo z'u Burundi kiri kumwe n'abangaba nizi n'intera hamwe FDLR nyine ndetse na Wazalendo na Semusenyatura. Hanyuma ngiye kubabwira uko byifashe. Amakuru nabashije gukurura nuko ngo gahunda yari hari cyangwa se operation yari hari ngo nukurimbura ubu aba baturage bo mu bwoko bw'abanyamurenge bose ntihagire n'umwe basigaza. Sasa ngira ngo muri kumva ko ibintu nyamara nago biba byoroshye. Bagiye bafite gahunda yo kugenda bakica kugeza kuva ku mwana kugeza ku muntu mukuru. Urumva bisa nkaho yari genocide yari yamaze kugira gutegurwa nizi ntera hamwe za FDLR ndetse na Wazalendo na Maimai kifuafua, ngira ngo nazo zirwanira muri biriya bice. Hanyuma abasirikare ba twirwaneho nibo babarizwaga muri biriya bice mbere yuko baza kwakira raforo za M23 ku munsi w'ejo, mbere yuko kuko raforo za M23 zageze nimugoroba kabisa, ngo hagati ya saa 6 z'ijoro ndetse na saa 8 nibwo abasirikare ba M23 bahageze. Hari amakuru avuga ko bari basanzwe bahari, ariko bari bakiya cyane kabisa ku buryo kibatari kubasha guhagarika biriya bitero byari bimeze kuriya kuri by'umwariko hano muri za Rurambo, kuko hari hamaze kugera abasirikare batari bakiya cyane b'ingabo z'u Burundi ndetse n'intera hamwe. Ngira ngo murabizi neza cyane hari abarenga 524 bamaze imisi bageze muri ziriya axe. Baraje rero bose gahunda bahise boherezwa hano muri Rurambo. Ubwo bahazaga rero ariko birengagiza ko twirwaneho nayo
ikomeye kandi ifite n'imbaraga. Ku bw'amahirwe ibi bitero byabaye ku munsi w'ejo ntago byahitanye abaturage cyangwa se abasivile benshi. Abaguye muri ntambara yabaye ku munsi w'ejo ni bake cyane ugereranyije n'abapfuye uyu munsi bo ku ruhande rwa coalition. Ibyo byose rero biri muri amakuru ngiye kubabwira. Ubwo rero nta kindi usabwa no kureba aho hasi handitse subscribe ugakandaho, wamara gukandaho ugafungura notification cyangwa se ugashyira kuri all ugakanda ku nzogera nyine kugira ngo ujye ubasha gukurikira amakuru n'ibiganiro tugenda atukugezaho ntihakagira akantu na kamwe kagucika. Hanyuma niba wamaze kubikora ibuka gukora comment umbwire ko turi hamwe, nurangiza ukore like ukore na share kugira ngo iki kiganiro mu gisharing kigere kure nyaboneka, hanyuma ibintu bigende neza cyane gatanu kagenzi kako. Hanyuma rero mu bitero bikomeye cyane byabayeho kuri no munsi ni ibitero n'ubundi byageragejwe kugabwa kuri bano basore batwirwaneho mu gihe rero bari biraye bazi yuko uno munsi nejo ari bimwe. Kumbi M23 yahageze nijoro mwijoro kabisa barituriza. Nyuma yuko ku munsi w'ejo ngira ngo mwiriwe mubona amakuru agenda cicikana, ibyo bintu wenda nabyo reka mbivugeho mbigarukeho nubwo ari amakuru y'ejo. Hari amakuru agiye cicikana avuga ko abasirikare 13 ba M23 bose barashwe na coalition ngo barapfa. Ndagira ngo mbabwize ukuri rero ntago abo basirikare bapfuye, ntabo ibyo bintu babyihorere. Abantu bahakomerekeye na abasirikare hubwo 3, abandi 10 sinzi aho bari kubavana simbizi, kuko mu makuru nakurikiye menye neza cyane yuko abasirikare 3 ba M23 bakomerekeye ku rugamba. Gusa kugezana n'ubu maginga ntituramenya nyine report ya nyayo niba koko abo basirikare baba barapfuye. Gusa abonzi nahawe neza mu makuru ni 3 gusa, nabo ni inkomere ariko ngo zirembye ziri hagati nyine yo gupfa no gukira. Sasa rero reka ngiye mbabwije ukuri ko amakuru aba hari nayo ngayo. Abandi 10 gusa amakuru mfite nuko bari mu ntuzi imwe, bari muri batayo imwe cyangwa se bari kugendana bose barenga 13 nyine biza kurangira bakubiswemo igikopora, hanyuma gifata 3 nabwo barakomereka ariko ntibapfa bose. Hanyuma rero ngira ngo birasobanutse neza cyane gatanu kuri kagenzi kako. Ikindi habaye n'urugamba rukomeye cyane hari muri za Gatogota ndetse na za Ruvunge, ndaje mpagere naho habaye ibitero bikomeye cyane bituma M23 bivugwa yuko yatakaje. Nibyo yaratakaje ariko nta mubare wa nyawo ku buryo kisi dushobora kuza hano ngo tuvuge ngo ni 13, bashobora kuba barenga cyangwa se nta nabo bari munsi, gasanga ni nka 2, gasanga ni nka 3, gasanga ni nk'umwe, bitewe nuko nyine urugamba rwari rwagenze. Hanyuma reka mbabwire ko twirwaneho uyu munsi ifatanyije na M23 bahashize coalition kabisa, bagerageje guhagarika ibitero bikomeye cyane n'ubundi byari bigiye kugira gute kubagabwaho. Sasa ngira ngo biba biri kugenda byumvikana neza cyane gatanu kuri kagenzi kako ko M23 ibiri kugenda yirwanaho mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, bikaba bikomeje rero kugenda bigaragara neza cyane ko nta kabuza bibaye nta gihindutse. Uyu mutwe witwara gisirikare wa M23 uri guhangana n'ubutegetsi bwa leta ya Kinshasa, ibintu bishobora kuza guhindura isura y'amasezerano bari gusinyana na leta Kinshasa. Ariya na amasezerano y'agateganyo, na amasezerano abanziriza nyayo gusinya. Ngira ngo birumvikana neza cyane gatanu ko kagenzi kako. Ntago ariya twavuga ko ari amasezerano yo mu buryo burambye, ariko icyo nabizeza cyo gihari nuko M23 izasinyana amasezerano na leta ya Kinshasa. Hanyuma rero reka mbabwire ko ibyo bitero byabayeho hano muri Rurambo, ntago byabaye Rurambo gusa kuko abeshi baturukaga ku ishyamba n'ubundi rya Kabashi. Abasirikare beshi b'ingabo z'u Burundi bari bahungiye hano mu ishyamba rya Kabashi, ariko twigwaneho nayo irazamuka ijya ahantu bita za Kivumu, yego ijya naho bita Ruhimba, ndetse na hano hafi n'ahantu bita Imbundu, hano Imbunda, ahantu bita Imbunda. Ngira ngo niba hari abahazi murahazi,
yego ayo niyo makuru nahawe n'imboni zacu ziri hariya, ndetse naho bitagahwera naho bari bariyo. Sasa rero ngira ngo urumva bari bagerageje gufunga inkuta zose kugira ngo Aduyi ataza kubona hagira gute amenera cyangwa se ahaza gukorera reprise strategique. Icyo nabizeza cyo nkanakibabwira nuko rino shyamba rya Kabashi bamaze kugira gute kurikuramo Aduyi kandi bakaba banahigaruriye. Sasa ngira ngo ubwo biri kugenda byumvikana ko nta gace kaba kagiye kagira gute kaba atombe. Hanyuma andi makuru akomeye cyane mfite yo mu mirwano n'ubundi ikomeye cyane yabaye na makuru ari hano muri Katogota. Hano muri Katogota rero naho haravugwa amakuru akomeye cyane yuko M23 kuri ishuro yongeye kugabwaho ibitero nyaboneka mu kanya gato gatambutse ku isaha ya 3 hari kuvugira mu rusasu. 3:13 nka 13 gutyo 14 kuzamura hejuru kugera nko kuri 15 wenda hari hatangiye kuvugiramo urusasu. Nubwo urusasu rwa mbere rwumvikanye ahantu bita Ruvungi ruri kuzamuka rwerekeza he barasiye Ruvungi barasa muri Katogota. Yego barashe kuri M23 bahagaze hano muri Ruvungi. Amakuru mfite naho ko ari ingabo z'u Burundi, ni ingabo z'u Burundi uriya musirikare uri gukomandinga urugamba ruri kubera hari ahantu ngo ni mubaya sana kubijyanye n'ama operation ngararenze cyane nawe ngazi gutungura cyane mu 23. Gusa cyo nababwira cyo Afande Sultani Makenga nawe yamaze kwinjira urugamba, biragaragara ko ari abagenerali babiri bagiye guhangana. Se navuga ngo ikira ariko se turaza kurebera hamwe uza kuba arenze undi. Muze kumbwira Sultani Makenga yarakomandinze guturuka muri za Rucuro kuzamuka kuza kugera za Goma gute za Sarambwe yo ngiye araza kuramo Goma kuramo iki. None uyu musirikare w'umurundi uri gukomandinga mu birometero 3 ngo ni mubi cyane ngarenze Sultani Makenga. Niwe bagize igitangaza nyine ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Nagiye mbona bamugize igitangaza ngo yakubise mu vetro ngo ku rwego rwo hejuru, gukubita mu vetro nta by'ibyo bintu nabyihorere. Amakuru rero hari aravuga ko FARDC ifatanyije n'abamerceneri nabo bangiye bagaba igitero nanone ngo simusiga igitero karundura cyabereye ahitwa Sange cyaturutse Kiriba kizamuka Runingo kiraza kikubitana muri Sange. Aha makuru ngaya ndayafite hano kabisa. Icyo nabonye cyo nyaboneka uru rugamba ntago ruri buze ko rabe na gatoya. M23 mu bigaragara iragaragaza yuko iri kwatakwa ku rwego rwo hejuru cyane kandi iri kwatakwa na coalition Rwanda ku ruhande rwa leta y'Kinshasa. Ibyo bikaba kandi mu gihe bari mu masezerano bategereje guhagarika imirwano, ariko iby'imirwano ndabona biri gukomeza. Sasa ngira ngo rero muri kubona ko M23 iri ku gitutu cyo kujya gufata Uvira. Wenda ashobora kuba mbivuze mu buryo bumwe cyangwa ubundi ntubisobanukirwe. M23 kubera kwatakwa cyane iri ku gitutu cyo kujya gufata Uvira kugira ngo ihagarike ibitero bikomeje kwibasira abasivile no kubahitana batari bakeye. Kandi mu byo bavuga ndetse no mu byo barwanira harimo umuturage kwisonga ni uri imbere. Rero ho kugira ngo umuturage akomeze gupfa biraza gutuma bafata umwanzuro karundura bakajya gufata Uvira kugira ngo hahagarikwe ibitero bikomeje kugenda bigabwa mu bice M23 ibarizwamo. Kubw'iyo mpamvu M23 biri gutuma iva mu birindiro byayo ikagenda yimukamuka kugira ngo barinde impfu za tonato ziri kwibasira abasivili. Ngira ngo ahantu bita urenze Kiriba, ahantu bita Runingo M23 ari hafite ntiyavuyemo ntiyikuyemo ntari sigaje gufata iyo Kiriba. M23 ikikuramo muri Runingo ikazamuka ikisurira inyuma za Sange. Kuri ishuro nanone hagabwa ibitero. Amakuru mfite nuko M23 yakoze reprise strategique muri aka gace ka Sange, gusa ntago yavuyemo mu buryo bweruye. Baracyahari nuko bagerageje kugira ngo batanga gahenge ndetse n'amahoro ku basivile batuye muri ziriya axe kugira ngo himakazwe umutekano w'abasivile. Hanyuma rero hatagize igihindutse, aba mercenaires ku munsi w'ejo bari bafashemo 3, uyu munsi none bashobora kuza gufatamo 8.
ngira ngo birumvikana neza cyane ko ibintu biba bicyagize gute ntago biba byoroshye. Hanyuma reka twigarukire ku basirikare ba FARDC, aba Special Force, Commando, Hibu, Anaconda ndetse n'abandi bagiye batandukanye ngo bazanwe kuri tere ku rugamba baturutse muri Karemi mu ntara ya Tanganyika. Hanyuma rero narabivuze ngo nayanjye ndabivuga ndivugira ati aba basirikare bari kujya baza bose bazashiduka nta ntwaro nimwe bagifite. Ese mwaba mubizi ko Amadubu yambuye intwaro FARDC zisanga intwaro 107 zirimo intwaro za musada 32 harimo n'izindi zigendanwa zisanzwe zirasa zikifashishwa n'uwari we wese ufite imbaraga za machine gun zigeze ku 8 batwara mu ntoki cyangwa ukashyira ahantu mu giti ukarasa. Izo ntwaro zose twirwaneho yazibitseho. Amakuru mfite nuko babateze bakisanga muri ambushi bagakubitwa bagahunga bakajugunya ibikoresho bari bafite, bityo bikajya mu maboko ataraya FARDC bikiyizira mu maboko yabo basore b'Amadubu. Aho rero bari guhangana nabo basirikare ba FARDC bari bazanywe ku rugamba bashyashya. Ibyaba mercenary b'abanya Ukraine byamaze kuba birangira. Ntabo aba mercenary b'abanya Ukraine biri kuvuga ngo baje ku rugamba burya ntabo, ahubwo baje na Abarusiya, abacashuro bo muri Wagner Group bongeye kugaruka. Babandi Colonel Wiringoma yakubitiraga hano mu mujyi wa Goma akababwira ati ntimuzagaruke, ati mujye mureba umukongomani cyane mwumva igihugu cyitwa Kongo, mujye mugira ubwoba cyane mususumire. Hanyuma rero aba bagarutse baje gusanga bano bagenzi babo b'abanya Colombia ngo bazwiho gukoresha drone, ngo bazwiho gukoresha zino ntwaro za musahada, ngaho rero bagiye gufatanya nabo ngo barwanye M23. Reka mbabwire aba Barusiya rero baje bashobora kuba bazaniye umwaka bagenzi babo. Ngira ngo murabizi neza cyane byababayeho, bazasake bakabamanura nabi cyane ku bwishi, bakabazingisha bagakubitwa bakabapfukamika hasi bakambukira mu gihugu cy'u Rwanda. Ibyo nabyo murabizi singiye kubitindaho. Hanyuma abangaba mumbwire muri comment abo murambonera biri buze kugenda bite nk'abantu musanzwe mukurikirana iby'uru rugamba mukaba muniyazi kwanariza uru rugamba neza cyane. Muze kumbwira muri comment ngira ngo beshi muri mwe mamudukurikiye neza cyane gatanu kukagenzi kako. Hanyuma andi makuru akomeye cyane aravuga ko uwitwa Masunzu tumugarukeho. Masunzu nyuma yo kutavugwa burya Masunzu hari ukuntu byakwihwiswe biravuga ngo ngaje muri M23 nta kuzamo. Uyu mugabo nta kuza muri M23 afite. Uyu mugabo nta nubwo yabitinyuka, ntago bishoboka ko yakihuza na AFC mu 23 na twirwaneho n'ibintu yabakoreye, ntibishoboka. Ahubwo uyu mugabo nakuriye amakuru y'ubwino numva ngo ani uri gukomandinga urugamba ariko mubwiru kuko ari gushakishwa uruhindo. Shaka kwibaza ngari gushakishwa nande, ukumva ntibishoboka ko baba bari kumushakisha. Bura M23 nimbi cyane nayo. M23 ku kintu kijyanye n'ubutasi no kuba yaguhitana aho uri bitabaye ngombwa kwikoresha abasirikare bayo nabo biroroshye. Ibyo yagiye akora kugira ngo yivugane vice gouverneur w'intara ya Sud Kivu cyangwa se ya Kivu y'Amajyepfo, kugira ngo murabizi yakoresheje umukobwa. Kugira ngo bivugane umugenerali muri twirwaneho nabwo yakoresheje igitsina gore. Kugira ngo bivugane makanika nabwo yakoresheje abandi bantu kugira ngo babone uko bakurikira network bakoresheje telefone yiwe, bakoresheje satellite, birangira bageze gute bamurasheho bakoresheje drone. Uyu mugabo rero amakuru yaje kumugeraho amenya ko ngari guhigwa na M23 ko drone muri ku mutwe. Kisa kwisa ashobora kuza kwisanga yapfuye. Niko kumva ikintu cy'igihugu kimeze nk'igihuha kivuga ko uyu mu general Pacifique Masunzu ko yaba ashaka kwihuza na AFC mu 23. Icyo cyari kinyoma gikomeye cyane, kinyoma cyahimbwe na leta Kinshasa, ndetse n'uwamusimbuye kugeza aya masaha ntago turamubona kuri tele, ntago turamubona
ngo bivugwe yuko yatangiye gahunda cyangwa se yatangiye inshingano ziwe, ahubwo operasiyo ziri gukorwa nyinshi cyane ziri gukorwa mu bwiru. Niyo mpamvu biri gusa n'ibitungura M23 ntimenye uko byagenze bitewe n'uko uyu mugabo akiri kukomandinga urugamba arahagaragara, operasiyo zaramenywaga n'ubutasi bugakorwa. None ubu ngubu bisa nkaho ubutasi bwa M23 n'umundi buri gukora, ariko noneho ugereranyije nuko bwakoraga mu misi yashije ubu biratandukanye. Bisa nkaho bafatiwe mbarigo cyangwa se bafatiwe imyanzuro yo kwimwa amakuru kugira ngo batamenya uko urugamba rugize gute ruhagaze. Sasa rero hanyuma uyu Pacifique Masunzu yeye nabikurikiranye neza cyane gatanu kuri agenzi kako, sanga ari mu rugamba, ahubwo niwe mubaya, niwe mastermind wa operasiyo zose ziri kujya zikorwa. Kuko aya makuru nayakuye mu gihugu cy'u Burundi, umuvandimwe uriyo yanyandikiye ubutumwa burebure cyane, arambwira ati ibyo muvuga ngo Pacifique Masunzu ngaraza kwihuza na M23, ati ni ibintu bidashoboka habe, ati yafuma bakamwica, ariko ntabwo yakihuza na M23 kuko urwo yapfa rwaba ari rubi kurusha urwo yapfa ari muri FARDC. Hanyuma amakuru mfite nuko uyu mugabo Pacifique Masunzu n'uwo bita n'umugaba mukuru w'igisirikare cy'u Burundi Prime Niyongabo ngo hari ukuntu baherutse guhuramo muri iyi misi itambutse, mu gihe twavugaga amakuru yuko uyu mugabo agiye kuza muri M23, ahubwo we yari yagiye kugira gute gupanga plan B n'uwo bita uyu nguyu Prime Niyongabo akamugaba mukuru w'igisirikare cy'u Burundi FDNB. So reka iyo nkuru tuyiveho tugaruke gato muri Warikare, hanyuma ari nako tuza kuba dusoza amakuru yacu. Ariko mbere yuko wenda tuyasoza, uze kureba neza nyaboneka urebe ni warakanze kuri subscribe, niba utarayikanda uyikandeho nyaboneka kugira ngo tujye tubana neza cyane gatanu kuri agenzi kako. Hanyuma kakwigarukire muri Warikare, Gendi kubahereza amakuru y'ubwino, hanyuma tuhite tunyarukira no muri Masisi gatoya naho mpavugeho no muri Rucuru, hanyuma tunasoze amakuru yacu gutyo. Ariko nabasabye ngo tubane muri aya makuru kometi, imitima myinshi muri kometi nyinshi kandi nazo nzibone mumbwira uko aya makuru mwayakiriye. Hanyuma amakuru ndi gukurura hano muri Warikare, ariko wabanza nkababwira gatoya muri Katana, aho Katana ndaza kuyiherutsa. Hanyuma hano muri Warikare amakuru ndi gukurura nuko M23 iri kugerageza ibitero ariko wapi, iri kugerageza kugaba ibitero ariko bikanga. Ikintu cyitwa urukuta kiri hagati ya hano hafi no ku birombe bya Alpha Mini ngo cya Wazalendo ndetse n'igisirikare cya FARDC cya leta ngo bimeze nabi cyane. M23 uyu munsi tariki 21 mu gitondo cyase mu rukerera rwo mu gitondo rwo kuri uyu munsi n'ubundi habayo ibitero byageragejwe kugabwa n'abarwanyi barwana ku ruhande rwa M23, n'abarwanyi nyine bayi mu 23 so plutôt munyanganira n'abarwanyi ba M23 ngo bagerageje ibitero ariko bifata ubusa, kuko uho bageragezaga gutera basanze hari abasirikare benshi, biba ngombwa ko bakora reprise strategique kugira ngo hatagira ibyangirika by'abaturage. Bityo rero Wazalendo mu gace kitwa Pinga havugiyemo amasasu, ariko akanya gato mu masasa 11 za mu gitondo, saa 6 bishyira mu kanya gatoya gutyo mu kanya gato nka saa 4 n'igice bishyira saa 5 hongeye kumvikana amasasu mu gace ka Pinga. Yego ni ka Pinga, humvikanyemo ngo amasasu akomeye cyane, aho bano barwanyi baye mu 23 bagabwe igitero kandi n'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ye Kinshasa, Wazalendo, FDLR na Mai Kifuafu. Ibi bitero kandi byumvikanye mu duce tugeze muri tubiri tubarizwa hano muri kano gace ka Pinga, by'umwihariko mu bice bibarizwamo M23. Ibi bitero kandi byaguyemo abasirikare 4 ba Wazalendo ndetse na 3 ba FDLR bagaragaye. Amakuru avuga ko kandi M23 batayikuye mu duce yaririmo ko kugeza ubu ngubu ari iri kubarizwa. Gusa aya masaha amasasa aracyumvikana muri tuno duce.
iyo dusubiye inyuma tukareba n'andi makuru ari kugenda avuga tugasa n'abayahuza nayo, tukagaruka hano n'ubundi turacyari muri Warikare, tukagaruka ahantu bita muri n'aka gace gatoya, reka nze nkababwire agace kari kuberamo urugambo, ni agace ka Rusamambo. Aka gace garereye hano hafi naho bita Breusa, kari kumvikanamo nako amasasu akomeye cyane. Ibi bitero kandi bimaze iminsi isanga 4 bigaragara muri kano gace, ibi bitero bitararangira. Amwe mu makuru dukesha ikinyamakuru cyitwa Bwiza kivuga ko kandi M23 kivuga ko M23 yatunguwe n'ibitero byabayeho ku itariki 17 z'uku kwezi n'ubundi turimo. Ibitero byabaye bigahitanamo abasivile 4 barimo n'abana 2. Ubwo bose hamwe ni abasivile 6, ubwo tubariyemo n'abana. Uyu munsi tariki ya 21 mu rukerera mu gitondo cya karikare ku isaha ya saa 11 humvikanye amasasu yabaye mu gace ka Breusa, ubwo hatwikwaga inzu imwe. Gahora byakomeye rero. Ubwo rero hatangiye kongera gutwikwa amazu, ariko aka gace n'undi si ubwa mbere gatwikiwemo amazu, ibyo byo ntitwabitindaho. Gasanzwe gatwikirwamo amazu, gasanga amazu yahiye menshi cyane. Hanyuma aya makuru wenda tunasoza, reka mbabwire ko muri Masisi naho ntago ubiba byoroshye. Nyabyondo hakomeje kumvikanamo amasasu. Nyabyondo hakomeje kumvikanamo amasasu. Aya makuru se mbonye ku Gihe nanone. Igihe cyanditse ati umuvugizi wa AFC 23 Lawrence Kanyuka ngo yatangije ko ngo nubwo wenda no tuyihorere ndabona amazi iminsi. Hanyuma reka dukomeze n'andi makuru agiye atandukanye. Amakuru ari kuvugwa hano muri Rubero. Muri Rubero amakuru ndi kugenda nakira aravuga ko M23 nyuma y'ibitero bimaze iminsi bigabwa muri biriya bice isa naho noneho yacecetse, ariko uduce tugeze muri 2 baratwambuwe. Agace kitwa Ndurumo, agace n'agace kitwa Ndurumo, n'akandi kitwa Kageri ndetse n'akandi ka Kasuwa. Hanyuma rero ndagira ngo basabe gukanda kuri subscribe. Nitwa Pacific, iyi ni Ruhuka TV Empire. Dusubire mu yandi makuru ari buze kuza mu kanya gatoya. Bye bye.